I'd like to share with you a lesson this afternoon kasi goodbye ko na ngamin di Jeka. Nga ni tayo mapanang. So nga pagsasaritaan tayo man ita maipanggap ti biyag. James chapter 4 verses 13 to 14. Everyone stand together. James chapter 4 verses 13 to 14. Tuloy yung ating ngayon, mentoring, Preacher Glenn. Mamaya? Amen. Yung mga men? Amen. Yes. Amen. Okay. I'll see you there. 1 o'clock dito ay 7 o'clock yun tayo. Right? Okay. James chapter 4. Wag tuno-tuno kayo dupelang. Wag kayo dupelang. James chapter 4 verses 13 to 14. Kung nasarakan nyo 7, page 1363 sa inyong 5 Bibles. Okay? I'd like for you to read with me from the Ilocano. So ano kibo nyo? Pukaw-pukaw eh. Tibit to yun eh. Pukaw-pukaw. James chapter 4 verses 13 to 14. Together, let's read from the Ilocano. Iraman tayo, Gingganat 15. 13 to 15. Ready? Read with me, go. In kayo ita, da kayo ngagsasao, ita nga aldaw, weno intun bigat. In kamto, ti maysa nga ili, ket agnaed kamto ijay, ti makatawen, ket aggatang, ken agtagilako kamto, ket makagunguna kamto. Idinto adi kayo amo, ti maaramid no bigat. Anya ti biagyo, pudno akas lamay sa nga alibungabong, ngay ti apagbiit, agparang, ket agpukaw. Rebing yu kumaasaw no pagayatan ti Apo, agbiag kaminto, ket aramiden minto, daytoy, wenno dayjay. So, pakita tayo kakabsat, iti verse, verse 14, ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? Napintas iti addaplano na, nagganas ti agplano, nga may salang kakabsat ti kinapudno, antay ammo iti biyag. Iso nga itanga kanito, I would like to speak to you about life. I hope that in this message, dito'y kayo nga matignay, nga maging mas seryoso iti panagbiag. Number 2, ngahan kayo nga gayayam ti panagbiag. Nga di kay backsliden kakabsat, hangkay kukwit, ang kayo nga paguygoyod ti lubong, kaditay ammo iti biyag. Okay? And that you will give your life to serve the Lord. Amen? Amen. Oh. Let's pray. Heavenly Father, thank you for the topic today about what is your life. Bendisyon ng Apo, tunggal maysa, matignay kam kumaapo nga mangkita ti kinaababa ti biyag, kat seryosoen mi ti agbiag, nga Apo Diyos, aramaten mi dagiti gundaway, nga inted mo kada kami, nga saan lang agpaay iti biyag mi, tirabaw ti daga, nudikat agpaay nga para ti pakaidayawam. Bendisyon ng tunggal may sa apog dingding ita, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You may now be seated. Okay. So, kaya't ko nga i-share kada kayo kakabsat, iti in-name 6 important truths you need to know about what is life. The title is, What is Life? Okay? What is life? Alright. Number 1, life is a gift from God. Eta. Life is a gift from God. I would like nga maawatan nyo deta word nga gift kakabsat. Kaya't na nga sa uwan, data biyag mo ita, kat ada naggapuan na, naggapu ka na po Diyos, inted ti Diyos. Deta biyag mo ti inaldaw, no nakariingkan ti antibigat, laglagipam nga data nga biyag, inted iti Diyos. Amen? Hantayo nga naggapo iti kawayan, ni malakas at si maganda. Hantay mo't kakabsat nga linuto. DJ Diyos, idinakset, nagbaling nga Aprikano. Idi nakusel, nakurang luto na, Amerikano.
Iso nga datay ka nga Pilipino ti kamay mayatan luto na. Hanga nakset, hanga nakusel, katamtaman. So nga perfect pa nakaluto tayo, kayo mangge. Amen. Pero hantayo nga naggapo jay. So hantay mo't nga naggapo iti batit nga dede ko nadan particle wenno organism nga nag-evolve ti mano nga milyones nga tawen. Nagbalin iso na nga ikan, jellyfish pelang. Di ko nagbalin nga ikan, nagbalin nga amphibian, nagbalin nga buaya, hindi ko nagbalin nga alutiit. Dedi alutiit, nagbalin nga aso, dedi aso, nagbalin na sunggo, bimatit ti ipos na. At dedi sunggo, nagbalin nga caveman, dedi caveman, nagbalin nga tao. No, ibiyag tayo tirabaw ti daga ket saan nga naggapot evolution. Ibiyag tayo saan nga aksidente nga dadtoy. Sagot nga inted ti Dios. Iso nga laglagi pem dayta nga biyag sa ti Dios. So in response, amo yo deti plus 30 message ko ket ibagak no anya ti biyag, ibagak mo't no anya di response tayo. In response, dapat nga rud kakabsat hammo nga liblib tawan iti agyaman ti Apo kaday tabiyag mo. I know that every day, puno ang isip natin sa mga trabaho, problema, pangangailangan, at pangarap. Ngam anape nga rod, di kita kakabsat no natay kamutten. Iso nga, no ita kat saan kapay nga natay, kat agang anges kapay lang, agyamang kati Apo, gapo ti Diyos iti akin nakem ken gapo no apay nga si bibiyag kapayla ita. Life is a gift from God. Awatan nyo kakabsat? So live that life with gratitude. Live that life with gratitude. Amen? Yes, adut problema. Ang no natay kay kahit mga rod kakabsat tinatay nga adut problema na, uno si bibiyag nga adut problema na. Kayat ko jay si bibiyag nga adut problema na. Amen? So live that life with gratitude. Okay? Number two. Not only that life is a gift from God, but number two, life is uncertain. Life is uncertain. Okay? Anak ka na sa unti uncertain kakabsat. Awan iti kasiguraduan na. Kuna na ano di kuna na jayan? Proverbs chapter 27 verse 1. Proverbs chapter 27 verse 1. Life is uncertain. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kayat na nga sa wundeta kakabsat, napintas ti agplano, mayat ti adot plano na, ngam di mo sigurado no si bibiyag kanto pa'y. Tingamin kakabsat, that is reality. Life is uncertain. Iso nga no agplano ka, ti kayat na nga sa wundetoy, haantay kumalang nagdependar ka dagiti plano tayo. No di ket italeg tayo dagiti plano tayo kini Apo Dios. Ta isunat makintingel ti masakbayan. Deta ti kayat na nga sawan among ti tao ket plano nga di naman la iraman ni Apo Dios kakabsat. Isu nga kita nyo DJ Richmond EJ Bible. Nagplano anak ko nana. O adon dagiti apit ko, rakraket to ti kamalig ko, padakderak ti dakdakkel. Ket, tapi na si plano na, punwag to. Ket kunak to iti kararwa, nangan ka, ay na, nagbannog ka ti adu nga tawan. Ket ita, mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Nagmayat di plano na kakabsat, aya, naragsak nga panagbiag. Nabaknang nga panagbiag. Ang anak ko na ni Apo Diyos, maag ko na na. Itangarabi alakon iti biyag mo kunana. Isu nga kakabsat, di tay ammo ti masakbayan. Agplano tayo, ngem dapat italeg tayo kana po Diyos kakabsat.
Kat gaputa ti biyag kat uncertain, you need to avoid prideful planning. So nga, no agdada digiti makasarsarita yo nga agplano-plano. Kuna nagat ti plano kastoy. Alagat ibagam, no ipalubos ti apo kunam. Because life is uncertain. So nga, sino kada kayo ti adaplang plano na ti biyag? Itayag naman ti ima na. Adaplano yaw? Adaplano yaw? Una no, matungpal di kita kakabsat. Number 1 ni Apo Diyos lat makaipatungpal. Maikadwa, matungpal no si bibiyag kan tupay. Asa no arudan kakabsat no alam ni Apo Diyos tabiyag mo tong bigat. O di awanan? Life is uncertain. Number 3, naawatan nyo, di dapat obrahan yung kakabsat. No, agplano ka, italek mo gana po Diyos. So nga digiti plano ta itangatawan, italek tayo gankuana, ta di tayo amot masakbayan. Di tayo amot namatay tayo ito, di tayo amot nagbaloy digiti pasamak, ni Apo Diyos lat makaam mo, iso nga napintas no di apot nagtalkam. Sala nga di planom ti sursurutem. Agplano ka ngam italek mo. At bakahan na matungpal ta plano, napimpindas di plano na paragan ka because life is uncertain. Number 3, life is short. Life is short. Ibiyag kat apagbarikmat laeng kakabsat. Kitaan nyo? Apagdarikmat. Anak pet sa itan kakabsat, January 18. Kaano lang din nagbuybuya tayo ti paputok. Right. Nalpas man ng kakabsat, tadwa nga lawas, nagudwa tayo man ti January. Basit lang, nagunayan kakabsat, malpas man ta January. Kakabsat, I'm 40 years old, at 41 akton palubos iti apo. Kat no agpaiso ka talaga nga 70 years iti. Life is span iti tao kakabsat. Kat kayat na kasawan, no 50 tatawan mo, 20 years ka lang nun. No, aging gat 70 ka. Kasano no ko no, tintuding ti apo king ka, Brother Erwin, kat aging gat 60. Kat nakurang lang nga 20 years ka tirabaw ti dagan. Diba? No, aging gakat 60. Kat, no, ag-birthday kan tumanan, 18 years ko lang nun. Ag-birthday ka manan, 17 years lang. No, ag-50 kanton, 10 years ko lang tirabaw ti dagan. Kitan nyo kakabsat. Iso nga ti pa nag-birthday, hala nga selebrasyon ti baro nga biyag. Hala nga count up, count down kakabsat ti pa nag-birthday. Count down. Life is short. Amen. Nagpintas deta kakabsat nga pamalagip ita nga malang. Iso nga, listen, because life is short, ti dapat aramidem nga rod kakabsat, hamulus-los tayan ta biyag mo, abos nagbasit ti biyag mo ti rabaw ti dagan. Hamulus-los tayan. Nakay nga agtutubo. Ay apo, nagasa to na maabot yung 60, no, aging ka kaila 40-50, linustay mo't kinagtutubom. Sayang kakabsat, di nga porsyon ti tiyempong ti rabaw ti daga. Iso nga ti ipakpakita na because life is short, live it wisely. Amen. Be wise with your life, kakabsat. Don't be fool, don't waste it. You know, be careful who you follow, sinot sursuruto matattao. Be wise with your life. Tingnan na saan ta, be wise with your life. Anak ka na saan na be wise, pastor. Budgetem tabiyag mo. No 20 years sakpay, kasto yung arot ti aramidek no ipalubos ti apo ko naman. Hanga, kasla ko makadagay nga padak nga naganat. Puro trabaho. Dumakkel, di kita anak tayo, di tayo napupuutan kakabsat. Dadi, agasawa akong kunanagat, di ka pa'y naipapas nga permit pa ng mentor mo king kuana. At ana, tamat ngamin, sa balit goal mo ngamin tibiyag. Di ka mat nakita kakabsat nga aglabas ti tiyempo, hamo maisoblin no naglabasan. Tapnon kuma, DJ nga gundaway mo, ammom ti inararamid mo, hanga DJ trabaho. Hanadakas ti agubra. Gambalans yung kakabsat. You have to be wise. Iso nga mo, di family devotion, hanyo ibilang nga requirement ti church deto. Tulong kada kayo, dahita kakabsat.
Amen. Agasam hangkay marigatan nga mangibaga ti anak yung ag-family devotion tayong kunan. Kasi siyak pa nga pastoran kakabsat ti mang-encourage kadakwada. Idi nag-family devotion kami idi Sabado. I-open up ni Kirk, di gijay karirik na nakakabsat. At kunami ka, tell the truth, even if it is difficult. Dijay ti integrity tell the truth. Kunana ka, nung amin ibagat ti truth kat mabautak kunana. Oh. Ikit no hangkam nag-family devotion, kasano nga na i-correct ko, dijay nga panunod kakabsat. Di dumak ka na kasi latat mindset nan. Di nakamadmadi, mapukaw na't integridad na di tao nakakabsat. So ako na, well, pag sinaam di nabaot ka, kundi telling the truth ko na. Because when you tell the truth, that is about your integrity. Di pa nakabaot mo, consequence di madi nga inubram. Hanagaputa imbagam ti kinapudno, na-exempt ka ka di consequence di madi nga inubram. Ibagam ti kinapudno because that's integrity, nga masapol nga mabaot ka, tapno madisiplinaan ka, discipline dayjay. Kasi no di ka mabaot, kasano nga mariknam nga ruti, wait na DJ madi nga inubram. Masapol baoton da ka, tapno makitam nga madi nga talaga, hanggang ulitin. So di pa nakabaot mo, it's because of what you did. Di pa nang ibagam ti kinapudno, it's because it's integrity. So nahamo imbagat kinapudno, tapos hang ka pa'y nabaot, nagbalingkan na kusit, awan pa'y disiplinam tibiyag. Agasam deta kakabsat. Kat no datay nga naganak, kasla kumakanyak pastorak, busy ak, ministry. No awan tiyempo kun kakabsat ti pamilyak, di sinayang kumot jay tiyempo ka para ti pamilyak. Anong orod serbihin na itano, di mo may prepare ti next generation ng kakabsat. Life is short, nagalistong aglabas ti tiyempo. Iso nga no hamo nga plinano ti usto nga panangusar mo ta tiyempom. Sinayang mo di nga napapatid nga gundaway ti biyag mo kakabsat. Napatid ti biyag kaputa ababa. Amen? Ijay mo nga ma-realize ti kinapatid na at ababasit nga ro ti biyag, ababa lang. At nagalistong aglabas. Iso nga dagay, tutubuan nyo kung kuna nga, dahil tilo ubra, agur-urnong latat pampanunutong, matay ka, dor, maitugot mo kakabsat. Ana, datas ti agurnong, ngamahan ko malang nga isuti na kaituunan ta panunot mo, nga dito agur-urnong tinakad, agurnong kat nakad, di ka maitugot no matay, number 1, nagurnong kat nakad, nagsakit ka, na ibus mo't la amin. At dapat nasisisita nga dapat pangibusbusam ti tiyempon. Nga saan lang nga kadigita nga banbanag kakabsat because life is short. Awatan nyo? Amen? We must invest our time in what truly matters. Ano da digiti napapatag ti biyag? Number 1 ni Apo Diyos. May ikadwa pamilya tayo. Digiti anak, asawa tayo. May ikatlo, kakabsat, ministry. At only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Oh. Ammom no hamo ma-realize kami dito, kasla dito, ragragsak lat tati ammom kakaipapanan ti biyag. No, it's not. Di yon illustration ko agang kanayon. Nga napangga ko man nag-grocery. Di ka mo't binilang di kwartam. Oh, karga ka nga karga. Idikwan na pang kade kasir, tumanit-titan kakabsat. How much ko nang kakastagat imbaganan? Oh, $1,000 ko na naging kan. Ekat, idi ka utang, $100 mo tanagyan ta bulsa mong kakabsat. Dapat ti inubram, inamong numanupelak kwartam. Tapno dete na nasisitat gatangam kakabsat. Kastat biyag. Panunutom ko mga basitlat biyag mo. Basitlat tiyemputay ka digiti anak tayo. Tapnon amutay nga ikaso di nasisita kakabsat. You only have short time. Kasi deti na pang ka nagpasyar. Alada kayo nga napadasan yung tapan nagpasyar. 2 days, 3 days kay lang. Hamo pang panunutan ti banog kan puyat at sayangam deti pinagpletem. Tapos
Napang ka nagbakasyon, nagninat pletem, diyan na naturog, tinubram ka kabsat, anya, di ka pala naturog, di balayaw. Nagninat ginastos mo, dododwang aldaw, pasyaram amin na. Sulitan, detat kayat na nga sawan, iso nga deta, biyag tayo kakabsat, sulitan tayo. Digitay nasisita, ti dapat nga pangibusbusan tayo, iti biyag tayo, hanga inom, ragragsak, barbarkada, maisong-song-song ka, ay, awa, di mo amo tagpanunot, awan usto nga pa nagpampanunot mo kakabsat, no kasta. Amen? Life is short. Oh, number 4. Number 4, what is life? Life is fragile. Kunana, DJ, may sa pastor gat, life is fragile, kunana. Oh. Anong kahit na nga sa wanti, life is fragile, kakabsat. Diba? No, at kunada, DJ, sa airport no kagat, adda ba iti breakable, kunada. Di nga men. Nakamikat ko, no, gaputa, minsan nakangin na te luggage me. Idi sumangput kam dito, nabangkam sa Australia dito, idi sumangput kam dito, inabuong te handle na kakabsat. Na imbaglangan nanta, agpunction pa langam na buong. Iso nga sipo didi, no gi-check-in kam ti luggage. No kunadagat, do you have any breakable things inside your luggage? Kunadagat, no, but my luggage is breakable. Kunadagat. So, ikan that fragile na nung kakakabsat. Well, the luggage could breakable. Agtagawan? Yeah. Let me tell you, so I had an experience, you know, I bought a very expensive luggage and the handle was broken. Oh. So, my luggage is breakable, so please put fragile. So, ano, agbibiyahe kami, at the fragile na kakabsat the luggage, may. At mabuong. Kaya nasawan, no careless ta ng handle kakabsat, mabuong. Isong ano si ka, careless ka, di kita desisyon mo, dadaalam tabiyag mo kakabsat. Naglaka nga madadaal ti biyag. Sumurot ka lang ka, di kiti barkada nga balyudong, maperdi kang kakabsat. Tinggam laang, di kiti madi nga advice, maperdi ka. Surutam tarit nam, imbaga lang nga rutan naganak mo, tepela kayat mo't ipapilit mo, sige, maperdi ka. So nga sika nga makinteng, sika nga dakadeta nga biyag, annadam di kita desisyon mo kakabsat. Financial decisions, relationship decision, future decision, career decision. Oh. Apay, tikungkunam ka, apay di pa nagkunam ti desisyon kakabsat han na makadadaal ti biyag. Hanggang kaskas ta makadadaal ti biyag ti desisyon kakabsat. Han langas naimbag ko man si kalat madadaal no di mangiramraman ka pa ti tao. Ramraman mo't naganak mo, ramraman mo to ti anak mo. Iso nga gananad kat pa nagdesisyon mo, life is fragile. That if we made wrong decisions in the past, kat nasaya at tibiyag ta ita, apo kakabsat, agyamang ka ti kaasi ti apoging ka. Dohang nagapu ti kaasi ti apoging ka na bayag ko mga naperdi ta biyag mo kakabsat. Iso nga, don't take your life for granted. Don't take the mercies of God for granted in your life. Kunam apo, thank you. Adot palpak ko ti naglabas. Ngam itakot makitak nga danamnama, I still have chance. So nga, kakabsat, be careful with your decisions in life. You can either break your life or you can build your life. You can break other people because of your bad decision or you can build others because of your decision. Kakabsat, life is not just about mapanag-ubra nga, gururno nga, dapang pangarap na. No. You have to understand life is fragile. Your decisions matter, kakabsat. At no adada, poor, wrong, failure decisions tayo tinaglabas. Itanagtay kan apo ta, no adati waya na kakabsat, kan wagas ti apo, matarimaan pela digiti bibiyag tayo. Ngam, haamuntol ulitin ng kakabsat, ti agub-ubra ti madi nga pa nagdesisyon, nagpa-advise ka ti right person. Amen. Ang atil-tilad dat pagpapa-advise am, ding-dinggam, sa lang taritnam ti sursurutam.
Advice ka ti pastor. Pastor, anat aramidam mi. Sir Glenn, anat makunam. Ikararag na kami man. Ikararag mo, di kita desisyon mo kami na. Ha? Amen. Titi kayat ko rin, pag-aayo ko na. Po kakabsat. Kayat mo agpaiso biyag mo agpaiso. Tandaan. Life is fragile. Iso nga, tata, deto'y pay. Because life is fragile, agan nagtay mo tikang kanan tayo agakabsat. Agpaiso nga atidog ta pa nagbiag mo, at ani Apo Diyos tinang ituding. Ibiyag mo mapaababa, mo mapaatidog, kasi intuding ti Diyos kakabsat. Uray careless kat kang kanam, no aging gat 60 ka talaga, ngam ti problema, 40 ka pelang naatake kan. Ika jay next 20 years of your life ang kakabsat, awa na incapacitated. Iso nga ganat, mo di ka, ibaga matakabay mo, ganat tatakang kanantang ko na. Ala, no kaabay yun, eta asawa yun, ibagamon. Ganat takang kanantang, bakit? Amen? Ang puro Jollibee, gan na KFC, aglutot at marunggayin, bakit? Ko naman, Erwin, gani, Margie? Marunggay ti si data ka na yun, bakit? Ko naman? Amen? Abus abundansya dita kakabsat ti kalunay ka, at kalunay yan, spinach. Spinach is very healthy. Dagay nga ubing, learn to eat spinach. Sandro, learn. Kangkong. You learn to eat spinach and kangkong. Because amom no anat kingkin na mo idiubing ka kakabsat, isot mang determine ti kinaabilag ti salon at mo no dumakkel ka. Amen. No pur ti diet mo, idiubing ka, nakapsut tot salon at mo ton dumakkel ka. Life is fragile. Diba? Iso nga nakapimpintas, dedo lesson tayo. So, what do? Be careful with your decision. Pray about your decision. Choose wisely. Live soberly. Hangka pa is-scam. Hangka pa alilaw. Walk carefully before God. Number 5. So, nakita tayo, life is fragile. Number 5. Life on earth is temporary. Ibiyag ti rabaw ti daga temporary. Iso nga, let me just go straight to the point kakabsat. Hantay ko mga iyat attach ti puso tayo kadagiti na indagaan. Kasi temporaryo laan nga mausar tayo ida. Dagiti balbalay, temporaryo lang nga mausar tayo. Amen? Alagat amom nagpabalay ka kat te kunada nga rudang maminsan ka lang aggasto si pamutakal ka na inganan kunada nga kastan. Unawan dakas na no da kwartam ngam hamuyat attach ta pusom kakabsat gaputa hamo maitugot deta no matay ka. Iso nga no ipaayan na kati Apo dagiti na inmaterialan nga banbanag. Haan mo ida nga enjoyin laeng. Usarem ida nga para ti Apo. Kasi aglabas king kadigita nga banag. Temporaryo da lang. So nga, the essence na kakabsat dagiti material things, it's not how you enjoy them. It's how you use them for the Lord. Han ka nga inikkan ti Apo ti blessing tapno enjoyum lang. Inted na gan ka, tada aramatem nga para gan kuana. Ikan nakatlugan. Dumaan deta kakabsat. Deti ko idi Merkuleso no nagdingag ka di preaching ko Christ-centered life. Amom no ka baro talogan mo tila maitid king katalogan gat di experience. I know. Experience can enhance your perspective in life. That's good. No objective ti pa nagpampanunot tayo kakabsat. Ngam kasano nga rudonohan nga kastat ka objective ti pa nagpampanunot mo. No ti pa nagpampanunot mo kadagiti material ket haan nga dete imbes nga enhancement. Ti pampanunotong ket ego pagpangas, pagpalastog, pagparamag, pagparayag. Ket adut tao nga kastat mindset na kakabsat ti material things ha. Gatangag ta da pagparayag kukunana. Pagparamag na iso nga tinapay nagatang pinicture ng kakabsat. Ang comment mo dagiti taon, sana all kunadan. Di kan,
Tunukan, bigla nga, ada paggastusan awang kwartanan. Ekat di na kayat nga dete, maperdi pa nagkita, di kita nagsanaon, pilitan na lang tagatangan na nakakabsat at nalpas na nga na iposan ka. Di ka nagbain mo itat tagakabsat na kunadagat, kumusta tayo logam mo kunadagat, jak na ituloy nga ginata, utang ko kunana. Kitam ti malalam no deta, ego, huwag maganggana, buno pang pangaslat tagakabsat, Awang magangganap mo deta parparayag, palpalastog, lat tagakabsat. Iso nga na imbaglangan ng Kristyano tayo, kakabsat. Amutay ti apo dati apo di biyag tayo. Baglangan ng dati kiti Biblia, tapno maamiris tayo, nga di kiti material things ti biyag, saan na pagparamag, at a temporaryo da. Kaputa temporaryo, abang adagan ka, usarem nga para iti apo. Amen. Amen kakabsat? Oh. So ano, pabalik kayo di Pilipinas, ipausaryo nga para ti apo di kita. Amen? Oh, tita Cora, di balay yun to pag Bibleista dyan, di pipiyasan, one. Amen. Amen? Oh, Erwin, ti-pick up mo usarong men. Kaysa dadyan nga makumkumutan. Well, alagat depende tagusar nga men, no na dusay agat api nga ipausar mo di aga kabsata. Amen. Nung kita nyo, idi adagi mong no di batak, mausar di jeep na brother Erwin at permi Di ba? Nagragsak ka kabsat no di Jane di apo kagat maaramat na para ti apo. Kung akon, do awang king ka di jay kat kabarutalugan mo, tilated na experience. Tun nagasgasan, napukaw to ti experience sa brand nyo king kang kakabsat. Iso nga, praise God for the material things nga, anadanda idang usan ng para ti apo. Number 6 and last. What is life? Life ends, eternity begins. Ibiyag agpatingga. Ang damot pa nagpatingga, ibiyag agkakabsat. Amen. Oh. Kat gapu ta tibiyag agpatingga, kat mapantayo ti eternity, life ends, number 6, and eternity begins, gapu agpatingga gayam iti biyag, dapat nga rod, agsagana tayo nga sumabot iti apo, prepare to meet thy God. Iso nga no unsaved ka, masapol masave ka, kasi nga ni malpas tabiyag mo Oh, you will not live on earth forever. There is eternity to gain. There is hell to shun. And there is heaven to gain. There is eternity after this life. So if you are not saved, you need to be saved right now through Jesus Christ. If you are saved, prepare to meet thy God. Oh, anang arod mo tatat maidatag mo ka na po Diyos no agsango ka ito. Idatag mo to tabalay na itugot mo nga raod. Idatag mo to, di kita inurunong mo tabangkaw. Anap, awan may idatag mo. No agsabat kay to ti apo di langitan, anantot maidatag mo. Di ba amom no agawid, kagat tala pampanunodom kat ti pasarabo. kada kami, alagat no awid kayo, hanyo pang panunodom na pasarabo, kada kami kakabsat, nga pastoryo, awan ko na deta. Ang mumitrigat di ta kakabsat. Nagrigat ti agpanunod ti pasarabuan. Dudwala tabaks mo. Sa nga pulo nga pamilyat kabagyam. Isulat, di dyan na pasarabong kadakwad at nilaon tabaks mong kakabsat. Mumitrigat na. Ngam di ba, siyempre, among tapasarabo, no sarabo ko na dagat sabat, maipasabat. Etat kahit nga sa word. So agawid kagat, dagay nga agawid kat anantot ipasabat ko. Uray tamot na tuwalya mo tagong. Kunang mo, di ba? Yung kamot aggatang tay dab. Uray adumot dab ti Pilipinas Oh. Tete, yung kamot gumatang tay kastoy-kastoy. Kung kunang mat. Iso ka ton sumangput kan, iragsak yung agkikita kakabsat. Halang di pa nagkikita yung iragsak yung kitkitan to, di kita sumabat king ka. Uy, adot luggage na si adot box na si kung ano dyan panunod na. Aglalo no, dahil pabilin dyan ubeng. Anantot kayat mo kaanakan. Kung na, ay tuman ay ayam angkel. Kung na naging ka. Ito no, agawid ka. Hanga si kati urayan na. DJ ay ayam ka sa. Kasam neta.
Iso nga ni Apo Diyos, dagiti imbilin na kada tayo. Kung no sumabat tayo king kuha na isot sapsapulan na, inubram mo na dagiti imbilin ko king ka. Kapang kabot lang nakigimong, nagsulwining ka. O, kuno awan lang po sinubramon, kung naging ka. Iso nga, life will end, eternity begins. Ngani tayon sumabat ti Apo. Amen. Mas lang ko man gawid ka, ngani ka mo tagawid ka. Ngani ka mo't sumabat ti Apo. So nga, prepare to meet thy God. I hope nga dito nga message ita kakabsat, reflection king ka. I hope nga dito nga message, repentance. Agbabawi ka numadit inupubram tabiyag mo. Amen? And dito nga message, redirection. No titurong mo ti agdama kakabsat kat madi, masapol ti redirection tabiyag mo. So talo, reflection, repentance, can redirection. That is life. And all of God's people say, the outline nyo, no pag-preach na kayo ti birthday, iminatay, no kararag kayo, napintas na ito yung i-share nyo. Thank you, Lord, for our message today. Thank you for reminding us about the preciousness of life, the value of life. Iso nga po, Diyos, hanggang kumangarod ng agbiag nga sinsinan, to diket wisely, agbiag kami apo nga addaan iti kinaanan and live for you, O God. So this is a reflection, repentance no madidinom obrami, redirection no madidigiti turong mi. In Jesus' name, amen.